755 Elimu Academy, educating for eternity. Enyagitari ya Nuga Best n'enyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mugongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumo cy'ubusongo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo magongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroya nda manga yarengo mubero nenta amanyete na wenete asamange bakiresini gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatandira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Ekionga chitariki 15 na isato mutienyi noyo 12 omwaka bwekiri bubere 24 chenkiatigire insi ya matuko 15 tunyara kwa tobotambuka gucyo mwaka onde 2025 kulende sebona iganga nchire nkwaligania se kionga chinsa 10 senchira yo bwenge unagenda tegwatika kurase chinsemo aose county ya Kisi county ya Nyamirambo yo county chitetana ine gwikira se county eri ya Nairobi karanso ketoska nchensi ya kirbo kuranse mema yari gotorene Wilson Makori kaba na intui komweli Director tokuransa moya transmission nere director akariri gotocha kana roboti rutanga ni kurase chiro ya mugonga abwase aba abunchurire kurase chire yibanyara kwa babagwenda ase para na gokora kurobekana kwabo kubatikana neli bagotebane serikali ya county ya Kisi enyara kubake gutuguta echire yone mono asamangana yobwagachi ase itaranyara kuba agikwagachu na buigo ubikorusi gokurase nsemeyo elio konyara kuba kwaneke nabonchurire ngokora bari ubunchire bwabwasenchira ayoboikiranu nasibona warege kuronga tibali uchiwakane bango ikichire yanyare koba agiyekorosiwa. Siku ya leo tuko hapa tukifanya maandamano ya ukweli kwamba tumenyanyaswa katika mji wetu wa Mugonga. Kitu cha kwanza, licenses, invoices imekuja mwaka huu ambazo siko 3 times kwa tukilinganisha na zile races ambazo tulilipa last year. Kwa hivyo tunauliza hizi races kwa nini zinakuwa mara 3? Wanachama wangu wengi wamepiga makelele wakicomplain kwamba mwaka huu races zimekuwa juu sana. Na sisi kama wafanyabiashara wa Mugonga hatutakubali kulipa pesa yoyote ambayo inasidi
ile tulilipa last year. Jamani wetu huyu awache kuwa intimidated, tumekataa. Tumesimama nyuma yake. Mnakataa, mnataka jamani atolewe. Mnataka vice chairman akuje. Mnataka wale walishindwa wakuje. Mnataka nani? Chairman Sabro Nyasani. Tunataka. Na wale wote na vice yake na wote wale kwa. Hao wengine wacha wapumzike. Kama tukatae matusi, mambo ya uchafu. Tuambie gavana saa hii. Usikize kilio cha watu na wananchi wa Mugunga. Namba moja, uchafu umeenea sana katika mji wa Mugunga. Uchafu si umeenea? Chema nasimamia masoko yote Kenya mzima. Mimi nakuomba kwa hisani yako unisaidie soko ya Mugunga. Wakati nilichakuliwa ngakuwa chema ya Mugunga, tukiku na watu wangu wale tulichakuliwa na pamoja na hao. Tukiuliza kitu wanakataa. Tukiuliza kitu wanakataa. Biashara wakasema kwamba hii soko ya Mugunga Tutigarika sekte yuyo bonchulia bado banonigo chiro abo sabu batani nabo gabonchule be chiro ya miruka banyarko bakuburi gwa boigo gwasokya anaboigo kurwe bango esene eri enyarko bagekwaga chana bwo gukora obusafi ase chire yuyo ya miruka na korengana amona nyausyo wakano kwe bango na kukora chikogera ebirengo bye chire binyarko bigukina nabo biasara byabo bitire nabo gukine uchumi yense ya Kenya. Munyaudinya usiku rw'ikiro ya Miruka Nyamira County as representative ye county y'abantu bali bakubata challenges yonda itogoteba igente kamoiga twatebire kire gendere kiagera twaletire gasara guteneni kibeza kitu cya kuru out account bone yanyolero butaka because of Miruka kibeza cya Miruka kiwenete kikuli cyokorega si Miruka na nitugite tokorwa magendero Miruka tumago saba tokorwa magendero kibeza kikuru isiko teri boronge kibeza kiri cyeto kiko cyukuruga na kigwira na kikorosye kire Miruka ebintu birito kwani birozigwe egere togendere totebenga Miruka nkoendere akera to ukana nga kibeza cyo guteba ororo nga kibeza kikorwa kigoza gukora magendera Miruka gusenga kibeza kikorwa kiwakana bakoriye gasuba Nyamira County yesko bakoruga Miruka imaye guteba Miruka tige cyoge Miruka egendera suyusho na ande toro musacho gutenenia within the reason is atotebye why and how omuntu tabwati shiringi bero mubuko to kwegwe nusi akero bwata 100,000 no sabayo 10,000 yokwegwe immediately ekirento tegete ekibeza kikorwa isiko kichoro kiribawo cyoka abantu bali bakana kiro kisiko egere kire yagacho twanyore nga maene kibeza konyore county ziratomerwa weke county yatomuri kibeza yama tokorra magendera lyandoze otwatebete nga after few days back street kiremwe ne kipara kiri kigotebanga ga kitaguru none nyumba yane etagurwe egere entirebe ororo egere na magenda rabe ikiara ntogutenie gasi tosalie account yeto tosalie chiro yeto emanye korwa inga kimoroberio oshao gendete konseberengererio a kurasa ba Kenya banonigo egati ya barande na bigabara ibeke kanisa ya PAG mense ya Kenya banyako bagwesokia bwigona kuboria serikali chinga kichiga chemega ye Christmas banyako bakwenekia buna omoroberio oshanko nyarore koba akogo kolegasi no konya abantu ase chinsemo awe mense yega nichinga kechecho banyako bakuboria serikali kwenekia buna ko chora bale kiombe usingo chora bale bwatembe kiombe ekia IEBC elikona kiabo kalerio bya guchasa ba Kenya babegitase chobisi chabo sehemu hii tukifunga mwaka huu. I want to wish all the members of Christian family, I want to wish them a Merry Christmas and a Happy New Year. Na ujumbe wangu kwa serikali ni moja tu, kuhakikisha kwamba at least is SHA, hii insurance fund ya SHA imeanza kazi, sababu watu wengi wamelia, wanaenda hospitali wakirudishwa wakati wa Christmas na msimu wa holiday, wakikishe kwamba hiyo SHA imeanza kazi. Number 2, tunaomba kabisa kitu ya maana sana, tunamsihi president wetu na parliament yetu wahakikishe kwamba IEBC imekuwa constituted. It's long overdue. Ni constitutional responsibility of the nation to have an IEBC. Is our right, so that hizi constitutions zingine ambazo sichachaguliwa sifanye kuchaguliwa na wale wengine wapate viongozi wapate viongozi. Please leaders, give us IEBC. Thank you and God bless you. For PH, mkutano wa leo umetusaidia kurudisha kanisa pamoja. Kumekuwa na dhana kwamba kuna division.
Asomo iga koregeteri kuregore me county ya Baringo na mana somo iga omanyakanit na annual goat auction ase county ya Unigo abarai a obanyat ko ba wikirana kati abo morai bwensi ya Kenya Muske William Samuel Ruto na biga sabarai banyat ko ba korwa chinkwana chiabo na bigeberengere byabo igoro yokwegwa echanjo guchase chiombe gusebo igo chimbuli ose anemono etugo ase oboamo nechinga kichicho mo women rep we county ya Baringo ninganyate ko kwanira obole ndia sense meyo asanyate ko ba akagwa kirambia mona barai baso kwanike abanyar ko ba kubeka obolendi nabo igo asabolite serikali ko konya bali banyate ko bakurusiwa ase chinka chabo nabo ko barachiskuru chiri chasege twaso kubura ko bolinde linda abana banyar ko bakonyora masomo mwaka 2025. Tukiangalia mheshimiwa Kamket akiwa hapa, tukiwa na mheshimiwa Kamket wakati alipokuja ndani, maneno ya usalama huko Harabal na eneo le yote leo hii iko sawa. Kwa sababu gani? Tukiona Kindiki akiwa hapa, yeye ndiye anaweza kutueleza zaidi. Lakini zaidi, Your Excellency, tukakuwa na petition ambayo wananchi ya hiyo eneo ya Harabal, Mkutani kwa jumla, wamekuja wakasema walipokuwa wanataka kurudi nyumbani wakapata eneo hilo imewekwa kama forest. Your Excellency, hakuna shida kubwa kuliko wewe ufukuzwe na bandit, mali yako inyang'anywe, ukose maisha, na wakati Mungu amekubariki sasa umepata security ya kutosha, unataka kurudi nyumbani, unaambiwa sasa imebadilika, imeitwa forest. It is very difficult for people of Harabal and Mkutani to go back home today. As we speak, Your Excellency, as much as we are opening schools, there are schools that are not able to. Naste mujego yuboigo yorumu waziri bwa mangana ye mecheso Kipchumba Murkomen niganyat kabaga kora bwege nkwana yae hasanyat kabaga ko boli abasaye gutumike mitandao asenchera erebuya aso kunyara koba kukwegiri ibintu biranyara ko biko bagenderelia nabigo chinga kiche cha sate betabne serikali bwigo nebegete emeroberio ilikuwa nikibuna ngoba batanira se serikali haso ko birengereri byabo na mano gokinia achi talent mpaka saa hizi, Your Excellency, na imeendelea kusonga mbele. Kwa upande ya uzaji wa mbuzi, tukiwa katika wizara ya vijana, Your Excellency, tunataka kuwahimiza vijana kwamba sasa pesa iko katika biashara yoyote. Kwa ukulima na kwa mambo ya mfuko kuna nafasi ya kufanya biashara. Na nimefurahi sana kuja hapa kuona kwamba there is value addition in marketing ya mambo ya mbuzi, kwa sababu sasa inauzwa digitally online. That means that our young people, when they embrace ICT, use the old system of auctioning, turn it into an ICT system, Your Excellency, we are able to employ many other young people in this region and across the country. Thank you, Your Excellency, for bringing peace kwa hii Baringo yetu. Kwa kazi yenye ulifanya kwa serikali yako kuleta amani. Kwa sababu ya amani hiyo, tunaweza sasa kufanya youth programs kwa sehemu hii. Your Excellency, hii ni county moja, and all the other marginalized counties, they have also been marginalized before on matters of sports and Your Excellency, sports facilities. Hao watu wa Baringo walikuomba, wakasema at least wakuwe na stadium moja. Na asante Your Excellency, ulinipatia orders. Sasa ile stadium ya Baringo imekaa kwa miaka mingi, iko kwa orodha ya yale ambayo tunakuzia kufanyia kazi mwaka ujao, ndio hata Baringo hii kuwe na one. Togendre toboigo yorumu waziri bwa mangana yechiweso mo osike John Mbadi bono iganyare ko baga kumwigiro mo raibwensi ya Kenya Muske William Samuel Ruto hasa kiria tabire na omora ibwensi na gwatemero beli ya guchase aba Kenya ane mono ayaringete chivese nabo kinya uchumi yense igake. Uhuru Kenyatta left office when the budget deficit of the Republic of Kenya to GDP was 8.1%. As we speak, we are reducing it to 4.3%. And next year, it will be 3.8%. By the time we will go to election, the budget deficit must be below 3%. When I took over, the shilling was volatile, was exchanging at a very high rate. There was a time early this year when the shilling was trading at 160 per dollar. Today,
The shilling is trading at 129 shillings per dollar. When I took over, the government of Kenya was borrowing at 15.5%. When Ruto took over, we were borrowing at 17%. Wikirabo manchu mulgena tu wikira mwele bwe kionga chinsa 10 asenchera yo bwenye ayo monaenda mange na nyanyora se kionga chinsa ibina bwe kionga chinsenye asenchera yo wikira mbona ragendere watika kurase chinsemo ao tora bulgere lyo buya nabwe maragwa bengi yanche Cynthia Kirubo korense memanyeri gotongenere Wilson Makori nsema transmission yo ne kimna malio gine chibichago chira senchera yo wikira ne akuro ku director Kariri. Bye bye wikalit koli ya Jumapili. Enyagitari ya Medford nigo egukuranĩria clinic kya